Pozdrav svima ljudi, Somy ovdje, ljudi dobrodošli na kanal. Danas imamo v44 ljudi. Danas ćemo snimati klip samo 5 minuta jer ljudi danas je novogodišnji dan, kada se čeka nova godina, 12 sati, kako se svi znate, i srećna vam nova godina svima unapred. Ovaj klip je novogodišnji specijal. Uskoro se bližimo od 1000 subscribera. Pitanja i odgovori svim. Sad mi svi ću snimam, odmah ću snimam iz kista. Ali ok, to se ne bitno, idemo na igru. Ok ljudi, znači ovaj klip ću da probam što više da skratim, jer danas je novogodišnji dan, učas se čeka nova godina, danas imamo posla, majka sprema kolače, sprema sarmu i sve. Želim vam svima da lepo provedete ovaj dan. Najverovatnije neću snimati klipove tek posle Božića tamo ne razbija. Možda ću i snimim nekih, ali nisam siguran. Ok ljudi, da se vratimo na igru. Znači, moj cilj danas u kateru jeste da izvršim bar jedno ubistvo. Ne, čekaj, šta? Malo da mi to izvršću, da mi se plavio gaming. Ok, znači moj cilj danas u ovom klipu jeste da izvršim barem jedno ubistvo i da budem srećan. Šalim se, naravno. Znači moj cilj je da izvršim jedno ubistvo, zato što nisam neki profesionalac u multiplayeru. Mnogo je teško stvarno, ovdje ima nekih eksperta koji se skidaju dan i noć sa servera i koji su zaluđeni za ovo. Šta bi će? Tako. Sad ću da reći. Čekaj, ajde sad, znači uzet ćemo samo evku i idemo komove iz glave, pošto ga... Stopi! Idemo da izvršimo to jedno ubistvo, da obojimo se čalić koji smo sad sebi zadali, koji sam sad sebi ja zadao sam ovdje. Evo, želim drugo su mene sada, niko ne sedi su mene. Nije skoku! Znači mamu! Sad! Niko dara! Ome! Idemo! Aha, što mi je to? Dobro, potvrdim sam se, prošli put sam imao i nickname. Mislim da je ubio, nemam ubistva, neki kako ubio, ja sam kretnicu. Mislim da izgubim ovaj challenge, mora ubije baš bar jednog idiota. Mislim ja valjda ovdje izgubim da je bio ko neko da igra karte. Dobro, ubasim, pogledam. Sada budem oružje, sad ću imam da nabacim neki pasir u sebe, koji se zajebalo na to ljudi. Sve će opak ovdje, tebe eći da se sade. Gdje će neko da mi zbije glavu. Znači, gdje je to? Ti bolno nisam. Ko je bez njima ovdje? Evo! Ko je kurac? Ti dvojica na mene! Svijem sam, ajde! Ljuti mi se kjera reći. Da znači kad se upalio, počeo da pipće kod da je sam. Teroristi vode s 11-9. Ovo nisam malo. Evo,
5, 4, 2, dvojka. Jo, ne, majko mi da. Hoćemo vreme da pojemo. Hoćemo vidjeti u štekak. Dobro, sve važno da se vidjeti. Okej. Znači, držimo ga da više. Okej. Sam bio jednom. Evo ga, ovaj. Da umriš još. To je jako. Kako mu bio kroz vrata, bre? Morat će čistiti mogu leda. Ja idem čist. Jut! Čiru ću čist. Ima da mi čiru gdje i sjedi kroka i da bude lepo koje ko stiru cigar. Sad! Ti for ti. Moj. Evo je čiru. Ovo, bre, Jugoslavija, kurac moj. Heroj Vlade. Neću više da pričam u Srbiju. Izličaju reći koji nisu iz Srbije. Ok ljudi, ako sad izvršimo ovo... Ok ljudi, mi smo uspjeli da radimo ovaj challenge, izvršili jedan jebeni kill. To je bilo to što se tiče ovog klipa, ako je svidelo, ostavite najviše subscribe. Vidimo se u nekom od narednih klipova. Veliki pozdrav za sve vas i... Ćao!